Thotan ni som ni pakhat July sang ni som ni paruka Jantar Mantar khu Delhi a chuan Anfield Puiber ani punkhom na mun a chuan zirlai nu le party le mi sing chuang an punkhoma Parliament House tuala lungoi lo na lantir te po an tumani amai ro chu police ten Parliament tuala an kalkhomero an phallowa zirlai engemaza le police te ani noram zirlai ten liaman turam meichia te an trap ronga ti chuanin police in barricade an siam te an nam chia police ten zirlai nu le pa te zirlai te an vua talfiakin an hlap zat mai ni damdoi in abul hnai damdoi in ate an da chutian chuanin India ram hi kan boi chhome kani Congress party chuan kan soita kan khan satakin ni question league an du lo na le amo phurtu bang turin an nor chhome kani Amit Shah Home Minister angoi renga Prime Minister angoi reng deuh boksi hatiang khanin India ram chu ome kani need zo na put ru du lo na lantir na kal zela Delhi a chuan thalai ten du lo na an lantir me zela Delhi khopui chu thalai te thinrim le police te in epna kara tharum thona in achi me Congress MP te po in Rahul Gandhi hovin Prime Minister chena in bula lung oi lo na an lantira Prime Minister bang turin an phut he innur na hian rampum bo ruak national stage sa thlengta sarkar chuan protest tu te ai ole an hroi tu te abia heti rol hian zirlai te thlawang hawa Rahul Gandhi ron out chok chuan national politics sa sarkar lu aron ti hai ta hle zirlai te chuan ro rel na dik an du thuan out chok puya he issue hian political indo na lian jok athlen donim ti chu zo na ani Rahul Gandhi chuan zirlai singtel ten kan hmalam hun a hmong do na future kan nei lo ti in trap zoi chungin mang angin an room to a he ram thlai te hi he sarkar hian min pong sula hi crime ani to ati Narendra Modi Amit Shah le Dharmendra Pradhan te hian thlai te future anti chia an ni da tangin an bang ngei turani ti in zirlai te hian hliam te po an to ka thisen chuak chu he sarkar hian amana pingei turani tina soini Abhijit Dipke Cockroach Janata Party CJP Tian Soithin founder point Thotan ni khan mipa policein mi chitlei rol kumsom pangami lek matakin an vua zirlai ke engamazat an vuak li saka social activist sonom uang chukanu puipo police ten asama kekin an hu kani tin asoi Congress te hian thole ni som ni le pa ni July khan Prime Minister official resident 7 local in mark bia July te ne pungkhomin need paper leak du lo lan tirin an pungkhoma mase police te chuan rem telvin July te nen an dang ani an punkhom na hiam Rahul Gandhi chafarnu Priyanka Vodra le telin Congress MP Pu Kharge po atela ani hian handcuff le bunin police man an hlo thu asoi Congress MP te hian roman na magdeu siamin Congress chief resident sa piancham an lom phasate te ya hemi nu hian high security zone hi engwa soilok lovin an pan thut ani Rahul Gandhi le party hroi tu te chu gate puin thleng man trepa ma se police ten an lo dang ta ani hemi malam hian Congress chuan Lok Sabha speaker hne na lead question leak chun chang chu parliament a soi ho an lo deal to ani CJP le Congress party te hian lung oi lo na an lan tir hi alien chho tol to ang police te ne na satakin an la in nor mek zela le ni som ni patni sang ni som ni le poruk zantar le min som li panga khan Rahul Gandhi Priyanka le mithen khat chu police ba sa Delhi police ten tharum manga zonin police station na an da ta ani Rahul Gandhi chuan an man lai hian justice ro rel om turin kan kal zel don moni
Modi ji hian engman ruapo mangma se zirlai te tan kan ding hetlat dona ni ati Democracy in India is happening right now. po sa siama rahul kan ti chuan police ten za ngai na tel hau lova zirlai te kut an thlak hi India chung ko tin chunga kut thak na ania Modi ji ngoi reng hi tun din muna adik theilo adik lo hulu hual atia India mi pui jong songin minron zom ve te ro rel na dik a on theinan ti in som na siamani rahul kan ti hi kan han soitak ang khan ti lui na in an zona atluwa hliam da po atur ni in report them khata chuan tarlan ani heti live ve khian print ka chuan police prison van a heng mi police le he sarkar hi doi je pan ni min lawa keini chuan kan hlau ve lo ti in a soyani police in an lak ve tho congress mp Randip Singh Poin have movement hi burtan na so ani sarkar do turin a aina so kin kan che dona pura hul kan ti hroina hnuya revolution thar kan tran dona ni ti in min mana lathi charge ne min be ma se Modi hian India fanule fapa million chungte malom huna ti che chaka wangin zo na chan sen lo a chan nge ananga yang ti na sei he norna darna zomtum Karnataka Chief Minister DK Shiva Kumar Poin Rahul Kanti le Priyanka te anman hi abwan duai thlaka mase India thlai te le zirlai te dikna chanwo hi kan hum hal zel dona tuna hian MP zachuang kan oma parliament a soi ho kan phuta man kan hlau velo ro rela dik nei turin kan beisel don ti na soi ve bokani dilia hian tir kan soita kan khan na satakin need question paper budru du lo na lantir mek zela delhi khop puichu thlai te thin rim le police te in epna kara thorum thona in achi mek ani Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah le Education Minister Bu Dharmendra Pradhan te chu bang turin Congress MP te le Congress Party rualte India zirlai tharai rualten an phut ani hetianga tharum thona thlenga Congress MP le General Secretary Prime Minister tanan candidate hil man anto ta ka chuan India ram hun sang Congress Party te chu thole zan khan rangin an pung khom ngalam state in governor nena memorandum an thelu tani Mizoram po Congress Party te chuan Mizoram Larshap nena memorandum hi an thelu ve ngala need question lek chungchang chui chiang turten an phuta Rahul Gandhi le Congress MP rule an man de po ranga chu turin an phut ani hetianga pun khom na me mi mai theilova omtanga wanghian a ma zonga media zong de tho in Rahul Gandhi chet dan an pholan thadu lo tia soi chu tun din muna chuan ne sat takin media zonga tarlen aloni ta NDTV in alive na pechun comment tu pakhatin e khai NDTV chuan atopa chuan Rahul Gandhi chu anron live veta ni mo ti in a comment ani ti chuan taran tak ang khan reels a te social media rang hanin hian Rahul Gandhi hi alang tamber ani to ani ti chuan a tru langin kan chui chho zel don niang